program ki tere ke mihasa bang auna ha break de kun kuris faha kol den aun men muhim iskame den e baje aun men ge musuma ane mi musumi gotum mena badaltaka mekankama guligen rajyaka jazira gawmaka koffana asartaka mekankama behegutun durada tayyaruge tibumma ki hama ei baram muhim kamen hasa gotegga aw menna ginafahara kame dima wumun nuni ginafahara kama tayyaru webun namaye mi abadus kureve suwalta kehenames ekankam wumuge kuriya durada tayyaru tibejje kam wani be dibe gelluma mihuriha kama kum sa menna gina dui pasete ke dibigen ebade enkam aunduge kuriya mi baun hama hasa mi kollani mi fada ane muhim ane tayyari take nota tayyari fiyor take elumattaka tayyarugen gosfa muhim bayka dimade hasa gotakuga National Disaster Management Center National Disaster Management Association NDMA istanga wagen kuriya megenda harakat tawgatene tsunami ready board ekulavaalun afwati mikama behetur malmatti befuna hissa kollu mattakade me malmat armen hissa kollu mattaka debe for kaunda ga miyada armenge mi interview ga bare wadannawa NDMA ge faratun kaunda ga bare wadanone Aishath Ilma me development and resilience manager in the NDMA ge faratun adi Aishath Shiuna Abdhu'Sattar development and resilience officer hama NDMA ge faratun debe for sarabada marhaba danna program ingeta kinato hala huwa then around hama kuris faha kun abadus miken tayyar wun name edetto noniya mahmenna mevenikame menangolu du kore wonnama ki harangalu vi seyya mikhala gotakam midane den hasa gotekka den awmenna me deetene kama tsunami ge wahaka men adi won rajye ki hama mikamuge me bodan effect wegen di ek gaum awmenge Southeast Asia ge tele beli kamuga vi assistant enos mihar de be from mewani me tsunami ready boarding ekulavaalun mewani awmenna komisar ka tarafa ekuga fashagen kuriya diyum kana ngona kom ilma almen kom sar ka kya de taraf de fanam tomi board ekulavaalun ge me kiwe ken to kun kama ka gule board Tsunami ready recognition program integrate mikoromo midane argumen NDMA miharus and hingamanda community based disaster risk management CBDRM program gedasha neteriyan eta mi mige sababaka mi wa kamaki tsunami ki ane Dhivehi rajyen ha frequent mi arakkalen non kurimatewa ekam ko dimavetse halategga wara bodan asar kurane arakkalen eta ekam ane mi argumen bodan mi focus kurani multi hazard basis vima tsunami ready recognition program argunmage CBDRM ge teriya me integrate me kurani because argunmage CBDRM ge program ge dashon hinga indicators eba kava kore ane tsunami ready program ge indicators evvara ehvima a program e fesham ge badalka council takako kurevum da masakataka vima argunmen ane mi UNESCO eko mashwara koreviken ebe fulunge program bes CBDRM ge teriya me integrate me kurani men asoga mi nibahaka mi dakkaruga rajyege mi jazira gaumtaka ngamenna hama dimawa embode masjid gotuga monnane hama muuda gulun kori kanta nota kanda gulun kori kanta mige iturun hama boko misalaka bare jahatiga flood boom mikal kanka tsunami ge wahaka dakkala ramenna hama mi fatwediya doskol gotere gamenna faha koregen di ekkam ekkanne mi government carry by gaumtaka fudereka gina tsunami alerts take ani mi fenigen diya hasa gotege Japan sarhadda mi abin heduma guligen miskina tsunami alert take Japan ge spy sarhaddaka mi wani eruga hama devigen gosfa agamko almen mi komme faharuko sama kureve ufides wale ki hama miharu Sumatra hisaban bin hedumen asiyam nunia Japan hisab bin hedumen asiyam abadu samahar rajyen eben hiye kan rakkade rajye kine bay wan mikula ane mi difik mi almen tayyar wan jehe bay hema miswataka hama jawab din matta kadi tsunami nerikam go vesnunia murala gusawum kura asaru nukurikam go vss NDMA abadus midani hama mikan hama mi fiyortan ala hama atolu fembaru ges gina kantat masekkette ge korabumun durada ekan kama tayyaru matta ka hemwima mi almen ge mi interview muhim wani se hemwege ingeta hasagotega mi board ge masekkettan itura muhim wege midani se hemwima mi ge iturun existing mi kunves paha korabba fingeto ane existing framework ke mi framework ke hennames mi ge teriya UNESCO ge mi governing codes ta kachi mi ge tere wade mikankan ane mi itura bahake tibe funga masekke rangalu wegen daane mi ge tere detto ema kurin vidalu vichka hama ane mi shego bahaken ichin edu kollumun eru gendiyawan maaf korum engeta kodukon hama ane mi break koldir jihonasas mi ge maniki kubato mi governance mi gotam mi badal wegen awmaya ki government na kihabarege
ki kebunane mi readiness nune preparedness plan එක to mi deveni hekni මිහාරු අනේ අසු අල්ගොන් මෙන් රරසුග මිහිංගා ප්‍රෝග්‍රෑම් තක කි මල්ටි හැසර්ඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් තක දෙන් ඒක තෙරෙන් හම සුනාමි යව්වේ සමවරන් ඉස්කමෙ දෙයි ෆයින්නා නල්ගොන් මෙන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තක දෙන් අල්ගොන් අසු මෙන්ෂන් කොල්ලම් බේනෝවි බාරවන ඉන්ඩිකේටර් ගේ ගොතුගා අල්ගොන් මෙ අනේ කුරා කමකි සයින් ඉවැකුේෂන් මෙප් තක සයිනේජ් බෝඩ්ස් තක හම රරසුග අනේ බහට්ට දිනු දෙ මේකමකි අනේ කොම්මස් වරගේ හරදෙව්වෙස් ඒගේ ජාතුග දානකමක වාතීවේ ෆන්ඩින් ලෙවල් ಗ ದೆನ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮಿಹಾರು ಹಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಅದ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆ ಏಕೀಗ ಹಮ ಮಿಕಮುಗ ಅನೆ ಎಬೆ ಫುಲಂಗ್ ಎಬ್ಬಾರುದು ಮಾ ಏಕೀಗ ರಾಜ್ಯಗ ರರಶುಗ ಹಮ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತುರಂ ಅನೆ ಹರ್ದನ ಕುರ್ಮುಗೆ ಮಸಕ ಕುರಂ ಮಿದಾನಿ ದೆನ್ ಅನೆ CBDRM ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಅನೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಅನೆ ದೇಹಸ್ ಸಾನೆ ಸಾದವನ ಆಹಾರಂ ಫೆಶಿಗೆ ಮಿಹಾರು ರೋಲ್ ಔಟ್ ಕುರಮುಗ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೆನ್ ಮಿ CBDRM ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಗನ್ ಮಕ್ಸದ ಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮುಜ್ತಮ ತ ವಿಲುನ್ ತೆರಿಕೋ ಅನೆ ಕಾರಿಸಿ ಹಿರಾಸ್ ಕುಡ ಕುರುಮುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮಿ ಕುರಾ ಮಸಕತಹುಗ ಮುಜ್ತಮೌ බෑවරිකෝ හම ලෝකලයිස්ඩ් එක්ෂන් බේනුම් කොග්ගෙන් හම මිසාලක ෆෙම්බොඩුවා කාලා හාලත දිමාවෙජනම නොත වෑගදවා කාලා හාලත දිමාවෙජනම හම ගේගහුන්න මීහායව සම එගේ වරන්ගේ මවුලුමත් ෆෝල් කොද්දින්නු ආතිමන්නේ මිහාරු හුරි වසීලතකුන් කුරවේන කමකී මීයේ දෙන් අල්ගොන් මෙන් හම මි ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ දශුන් රරසුග ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් තං එකුලවාලෙවිගෙන් දාන දෙන් මි ප්ලෑන් තකුග අල්ගොන් මෙන් හම වර කොම්ප්‍රෙහෙන්සිව් මෙප් තකෙන් හම සිටිසන් සයින්ස් බේනොන් කොගෙන් හදාදානේගේ තෙරේග hazard mapping na vulnerability mapping na adi ane ege itora ves exposure mapping then mi wara scientific terms tak ekane algona mi beenun koremeni ekama kwasu mi huriha ane algona me mi kura huri mi beenun kura huriha tools tak ves inform korevigen dan mi har misakan tsunami ga okay era shegga emme rangalu point aki miye mihun evacuate wan assembly point akan hadan miye ehme ma algon men asu kuriga algon men develop koffa hunna ane resources beenun koggen algon men mige 12 wana indicator asu mi hasil korani so ehme ma resources wise ko balairuga algon men kuriyan ele fiawale de miga asu kuda ko algon men itura beenun wani council takai kiga meena ro council tahuga role miga waruga dawuma council takun disaster risk reduction anota contingency fund ge gotuga meena ane mi budget kuran jehe fasa hama ege hama DRR disaster risk reduction nan hama halat kuregen diyo hage den hama ati bara muhim point එක පහ කර व्यक्ति ගෙතරේ හාසගොතේ කවුන්සල් තක ඇගොතේ බෙෆොන් කරොම් දමස් එකතු ගිතුරු මිකල් හාතේ මෙදුර වෙජ්ජකම ගණී වියම එම්මේ කෑරින් ඒ වේදව රිසෝසස් බේන කොග්ගේ කීනෙත් මිග රක්කාතරකන් යගින් පුරාණි මිකන් කම බෙහෙ මල් මත සිස්සා කොෆි tsunami ready recognition certification enge bove ehna ba UNESCO ga faatami certification dirmuga bala mingan take bese bove komsa ka shion me kiadi fan to ko bato mi e mention kore fadan ane mi program ge dashon inani bar indicatoring ane mi adahama konan mi tsunami ready recognition certification hodu mattaka ngata then mi certification mi deni UNESCO mi deni huriha bar indicator taken ane mi hunge vidalafawa level lan ane mi community mi adahama kofa veggi amangata then mi certification UNESCO mi devani komme hataru aharakun befulun hataru ahar fahun anik kaves e community ye tsunami ready recognition program terega ane bayan korefawa indicators taka meet weto e befulun anikas check koffa then renew ane mi certification renew ka mi dani ngata then hemwege mi set UNESCO e mi fonowa form tawge ane endorsement ge masakka masoletan ada kurumattaka argumen tsunami ready board asumi ekolawali ngeta I think waram mehmu kam ekkanne gen to by guidance ta ehonu got exactly follow kuruma kise egamuga hama rakkata ke eturugen dakame then me particular ani code nota governance temite fa ko UNESCO ge mi tsunami mi readiness board nu niyam mi ka hamekane mi focus me kurani ki tsunami arafana haltaka ekanjenno ehnon to mi rajya vejjeka rajya mi gatan ko tafatu gotaka de to mi approach mati konkale approach to mi me oti tibe from mi nangawani rajya mi ti target ko for UNESCO ge den ane algon men ekala mi board ekulawala faves mini hama broad national disaster management steering committee ge tereng ane den ega members terega hama himene divehi rajya ge huri hama key stakeholders ministry taka adi ane madani jamiya ta ane then ane algon men aso miharuge existing program takan ane integrate kurume buna bahuge mane ki nuata multi hazard approach ge tereng tsunami ge wahaka dakani aso algon men ehe me buna sabaki
ei ane miharo hama algon me mi practice kura community based disaster risk management program maki ane EVCA in enhanced vulnerability and capacity assessment a tool IFRC ge international guideline na ekiga hedigen wa tool de mi tool beno ko gan algon men asu mi program ga ane ne huriha hazard mapping island disaster management plan in mi hadani de mi ga algon men hamai kani focus kura arakaya kinota hazard ki tsunami none divehi rajyan ane multi dimensional gotaka mi har misalakan ega terega hamai kani adi himeneni ki climate related kan kame vesnun socio economic aspects health hazards mi huri haicheves kawa kurane then algon nasu mention kollam benu me mihar misalkan algon mennan hama ane karisayake hadisayake buni mabadu sitan arani fire nota fembodun ekalkam ekamaku asu divehi rajya mihatana dimawi warabbodu karisay deto covid-19 nakives de mihar misalaka mihar algon menna kurimati wege mihar male sarahadduga banu safuma hes mi shuwa kives asu mihar rajya ga hama ko currently komme haraku hama oka wamun anna kame den algon men asu ane mi TRRP ga namuga tsunami ready umga mihinge program kiwe sama durala raitun ready kurma durala mikama gulun hori authorities tam mikama ready wumata kalgon men nan ele fiya wala den mikama galgon men miharu ane IFRC adivehi red crescent aguligen algon men divehi rajyega mainstream kuram benumwa ane approaching e bang ei anticipatory action ei preparedness ke ituran algon men anticipatory action ge gotuga durala adi fiyawalu elon e fiyawala ki asu kobato den algon men asu bodan ane e fiyawal to ge wahaga miharasu ane dakkam beenuwani e fiyawal tan elen mechanism rajyega gaim kuruma ege road map ta develop kuruma adi e obvious framework en ane gaim kurevigen dium den algon deke gotuga ane anticipatory action ge framework e gaim kureve hisabun hama tsunami ready recognition program funding hoduma adi mi program ge algon men mi beenuwa ne barwana indicator ei signage board ne evacuation metta heduma mikankan kurma ve sama ekala pre arranged financing nota ane financing mikamang ane hen ane arrange kurma fase have take wegen dane de vidante rajyege midandan hasil kurumatta ka waram muhim recognition en hen to bayna lagwami gotum recognition eki almenge beduntan nama de far mi board ge ingeta mi kiha muhim kame board ekulavaalun ke adi board ge maganu maksad ko musaraka ane mi tidukol de fanto ane den algon ane hen wara bodan asu faha kollan NDMA mi hara ki den tsunami divehi rajyan 21 wana ahar wegen dia ahar den ane algon men dehas 22 wana aharun feshigen ane tsunami recognition program ge training ne puriha divehi rajya ga hama key stakeholders ane dinuma fahuga miyadu asu mikal governance board divehi rajya ga gaim kurevugen diuma ki asu algon men MMS ane hen ufa kuran je hama ki achievement ek gotu gal gon dekeni hama NDMA aves hasil kurevigen dia den mi board asu otumun governance body ge gotu ga mi board otumun algon men nan asu ege tsunami ge arakage mihar misalakan algon men balakam ga vejia ane millennials nu gen z zakan aso eha bodaka comprehend eves nu kurevene tsunami algon men bunima ei ekudinnakan aso e befain kame ekamako experience nu kureve ehemwima ege impact aso ane ekamaki ekudinnan eha boda naga ganne wene chenno ekamako governance body ge gotuga bayaku misalkan ayan kurevi faini nota bayaku ekamuge wahaka dakka ekamang advocate kon hedumaki aso e word misalkan experience kurevi fanek kudi bayaka ves enguni mai bainge misalka dima vedane kamakun rakkateri kamuge fiyawal wala fiya algon menna asu rajyege nazu kama balafa kommes ane e resilient divehi rajyaka rajya heduma asu maseka kurevidane kam ade de tibefunge mi fuderka bodu masekate kuriyam no tehen to mi recognition hodumattaka gina kantatakin abuje koran hada kotake advocate kurmuge tunte faha kore signage ke funding ge wahaka de me faha kora wafi mi konko masekate to miharu mi kureveni mi recognition hame diumattaka mi migot NDMA ge farata mibogoto urban pilot mi community gotang mi wara close kurdu hadal kurdu fushi city mi program ga enroll koggen mi
algun me masaketa mi kore me gendani ding ane mi ebefulun mi har already evacuation plan ERP plan hadafa warang extensive kom mi map the design kurma ane huriha indicators taken bar indicator tene ekar indicator meharu ane kurdu fushi mihar ini mi konnim mafengeta ding ebefulun mihar ekura masakata ki signages behetumuge masake de mi billboard te bar wane indicator mi billboard ka innani ekala tsunami yen arafi hindega ane mi assembly points tang identify kureifa ane nagami routes ki kobakan ane identify kureifa rayitonna fennane hen rashuka bodu boarding argument bahateni eta e ane mi argument ge amige maksada ki rashuka komme mi hekavs ingon mi board pala alafa ade ane tsunami yen atwets hindekka emme carrying an assemble wamvi karisan atwets hindekka emme carrying assemble wamvi kon area ekatto me mei argument ge mihar koramu damasaka ade awon hama mi faha kol yenge tati befrunge ti masekken hama fuderaka muhim masekata ti faha kori hen mi miga hussekane tsunami ekan jennun ehennam se heni hen mi disaster related no ta mi arakata ka sama target ko te befrum ekan kan koramun gendani awon men ummid kurane hama ti befrunge mi board mi ekulavaalun ekuga ti befrunge masekata siduru du fasetika dibige danakan adi ti befrun recognition hodumatta kati koramun da masekata ki awon menge mustaqbal waram muhim masekata ti faha kore mi fahu Gen Zs and what the generations taka the nego kamu versus mihar menege step the heki or menna kuriyong etano rakatire ka ituru kodde step taka wang e bajje barabod shukura da kuringa to debbe fona sam wada ngaunda ko ti hissa ko deba gut kortaka fa ko lam mennu ba ituru kam ebetani ma kuringa den ane kudako fa ko lam beno ve asu tsunami ro ne ready board ki ge namu galgon men board en ekulavaalun asurai tonna megen fahum wegen gostane raja tsunami ready vi bai asu ane algon men demi hum wesnen discuss kolle mi kolavanu muge kurin wes eti rangal kannenge asu public ka kudako share kollando den egotaka wes raja tsunami ready vi kiyenu mi board ane hen gaim kure vigen diyama mi board ge hama magan maksada ki algon men ge hama vilun terikan ituruko tsunami kan hama tsunami nuna seheni hen hama bodati mega disasters no tarakka takan hama raje tayyaru man nota mikama tayyaru man hama raje ge raitunge hama ebbaruluma ene eveyane situru kurumuge masakken hama fula kuru ma vidalu hen adane mi boda deme benuma message ki argument vilun terikan ituru kurumuge masakatoge tereng argument kura masakate mi UNESCO ya guligin din ane mi advocacy awareness hama programs we have skinan hingun argument ge main focus ka mi vege mi dani din ane mi kuriyan mihar argument mi kura masakken aslu fenigen dani mige fas aharu none diha aharu fahun kuri vidalu hen zenzisa mi kobaka mi arakata ki ane miga malumat vi has kinan ebefunna argument for ko digen ebefun prepare wegen tibeni miedu mi kurama sakata kon ade I think yeah nimang kurin den algon men gasu partners kudako ne shukur dannawalam benwe den algon men ge work ki hama waran humanitarian work ek gotuga den development field ga algon men masake kone den e gotun Dhivehi Red Crescent UNDP UNICEF ke hi terikan hama algon men mi implement kura program tahuga hama wara boda fa kolan adi befuna shukur istanno ade algon men mediki samati befun tikura masake to ga hama mi budget kan de den algon men abadu wes hama inge kamed detto mi tayar wanchen enon to tayar tan abudus beveti bemmane immena golgoti karubda shukura da konde befuna singet padan de biti